No pasarán, no pasarán, los días de los firmes están, temple duro, roca viva, que al fascismo aplastará, vencerá, combatiendo bayonetas, al combate al cero va, pasará. No pasarán, no pasarán, por la tierra y por el pan, vista al frente, pulso firme, los fusiles apuntan, disparar, salte tierra, cañonazos, nada importa, cero va, pasará. Radu programa koji je kasnije proširen i usvojen na kongresu stranke, Pokret socijalista se po ovom pitanju jasno opredelio. A pitanje je demografska slika Srbije. Pitanja su vezana za naša pokolenja, za budućnost dece i pitanja su vezana za uslove rađanja i stvaranja porodice u Srbiji. Analizirajući tu situaciju 2010. godine na glavnom odboru doneli smo odluku da pokrenemo narodnu inicijativu, odnosno peticiju za ukidanje PDV-a na sve proizvode za decu. Ta akcija je sprovedena u novembru mesecu 2010. godine i 26.11.2010. godine predsjednik naše stranke, Aleksandar Vulin, predao je 34.282 potpisa narodne inicijative u pisarnicu Skupštine Republike Srbije. Nažalost, ta inicijativa Pokreta socijalista tada nije prihvaćena. Obrazloženja su bila toliko nejasna. Dobili smo odgovor od sekretara Skupštine Veljka Odalovića da smo pogrešili negde u proceduri predaje potpisa Narodnoj skupštini jer nismo postupili po Poslovniku Skupštine. Mi smo uputili onda zahtev Skupštini za zaštitu osnovnih ljudskih prava sa zahtevom takođe da se o tome obaveste sve poslaničke grupe, odbor za pravosuđe i svi oni organi koji u Skupštini odlučuju o ovim pitanjima. Odgovor na taj naš zahtev nismo dobili nikad. Tako da danas, kada pratimo akciju bitka za bebe ili borba za bebe, ne znam tačno da se zove bitka ili borba, ne možemo, a da nemamo gorak ukus u ustima i da onda postavimo neka javna pitanja. Da li samo inicijative koje pokreće Tadić i B92 su korisne za građane Srbije, da li inicijative koje građani pokreću, a imaju ustavno pravo na to, nisu korisne za te iste građane. Podržavamo mi svaku akciju koja je vezana za ukidanje PDV-a za bebe. Nažalost, i ova sama akcija je vezana za ukidanje PDV-a za bebe, ali ne PDV-a za decu. Najveći troškovi mladih bračnih parova su upravo vezani za decu, a ne za sam čin rađanja i izdržavanja deteta do godinu dana. Mnogo je skuplje obući dete od 3, 4, 5 godina, spremiti ga za školu, nego odnegovati njegove prve korake. Ja sam kao potpredsjednik Pokreta socijalista ovlašćen da danas na ovakav način, a to će učiniti i naš predsjednik danas takođe u Beogradu, ponudim naših 34.282 potpisa koji još uvek leže u pisarnici Skupštine Republike Srbije
Da podsjetimo i Slavicu, našu sugrađanku koja je predsjednik te iste skupštine, da ti potpisi leže tamo i da se mogu priključiti ovoj inicijativi, ali želimo da i kažemo građanima Srbije da partokratska država nije u interesu građana Srbije. Da B92 nije parlamentarna stranka, da B92 kao televizija Demokratske stranke vidimo ima snagu predlagača u Skupštini i donošenja odluka sa snagom zakona. Mi se ovdje u Kragujevcu nismo priključili ovoj inicijativi jer smo 2010. godine u novembru mjesecu skupili 2930 potpisa kao gradski odbor i učestvovali u toj akciji, predali Skupštini. Mnogi naši sugrađani će da se sete svega toga, objavila je svetlost, bila je konferencija za medije. Danas trebalo bi da ponovimo sve to isto da bi ta akcija uspela zato što je pokrenuo predsjednik države i zato što je pokrenuo Milan Matić. Nije takva politika koja se vodi u Srbiji nije dobra za Srbiju. Svaka pozitivna inicijativa, pa bila od strane parlamentarne ili opozicijone stranke, a dobro je i u interesu građana Srbije u normalnoj državi bi bilo prihvaćeno. Kad mi sa naše strane ovo posmatramo, stvarno se postavljamo mnoga pitanja. Ako ovaj problem postoji, a on postoji 10 godina, ne postoji od juče. Ako je neko pokrenuo tako jednu inicijativu pre 2 godine, što je država onda čekala da nestane još 2 Kruševca? Jer nas je 40.000 svake godine manje. Ali ono što kažemo na kraju krajeva nikad nije kasno, zbog interesa građana, zbog interesa budućnosti ove zemlje, zbog onoga da ne bi odumrla Srbija, mi ovu akciju podržavamo i evo ovako javno nudimo 34.000 potpisa. Želimo da verujemo da nije samo inicijativa onih koji su u vlasti pozitivni, da samo takva može biti prihvaćena.